mate PGR akachisong men pen ilitum bhanak pachupai dan la pen ilitum APSL sia leader dum tame ran phan than dum tom nekheder je PGR along le eviction lote kar biang long along le ke jok lo si itu matharong ilitum bangali ran tum bang lasong si matharong labangso PGR kachisong anlo angkang kapathe arti kapato ha chief minister level pen anda me wang settle ada sida PGR along le kunan lo gitu PGR along le gitu ke apa tuh ke six do along le arlo khirunia long sido ay khirunia long le lo tante idum six do angkang autonomous council arlo pen six ajak kong dolo labang solong lepi make claim ni eviction make claim ji plantation make claim ji kan duk ka beta itu mun saja kom dulu sida rab khan labang so ka chison ha chief minister level CM atum pen chi rabdum et pen itum phanje nampak lang lo je PGR eviction te kar piang lo akisung bangke ke job lo si rab khan patek long Rata la sepenuh lo, la se apran cepat dan nanti dulu, ini tuh APSL sih itu tamen dun lo, ahok tinun bok sadak cito dun. Sida itu mana kapal lu antek banget lah lo, election of France ya, movement gitu, MLA election vote, non romkhang kan ke vote ong job si banglong tu. Lasi, labang solam itu leaders tu angget takon tek nangko. Ili tu masar jai katha nangki Japon ke umane hem apu berlong eviction along ledo hala eviction angi phale itu masar nangki Japon kali itu masar nangki Japon ke ha 1969 horizon non Meghalaya itu autonomous kelong hala so autonomous state article 244A ateng pen pachun nanji usai ili tu nangki Japon kali makalan number 1 clear lagi lain itu masar nangki Japon ke lapan itu besar ke, ini tuh labang autonomous state jongsi wan nangji implement nangi program te, ini tuh APSL sih tuh counseling itu nangi, MLA itu nangi, MP itu nangi kusi itu besar nangi ha. Lapan itu yang itu one way ko si tame, itu kelong ta asik sido, abang ke dan counseling saja kong dulu. Tadi la council law itu mhanang project 60 law paragraph 2 sub paragraph 7 angdeng pihini angdeng so troxia teng per voter list ka semarja aja kong dolo dari itu sinian lo lapen ke claim ni itu da council law kan ni from election ben ke hai itu dari itu sinian sita non ke do bong claim kli lasi itu APSL si itu council law ini long si para 2 sub paragraph 7 asai itu pachunangi itu claim Lapen autonomous state, lapen paragraph 2 sa paragraph 7 yung si kichun unlo lo kante hirunia PGR eviction juga lake automatic si koplo. Ili tu masa jaga thar pan PGR eviction nang ibu protest lam set ya kama belu kedi. Council of APSL se government ini lo kante PGR long le eviction nang ibu ke lo impact na pali ni kama belu. Tidak non kita prong council tu makke lo kapal lega fialam lo protest no hakachi ap kachi chok kachi theng apran kachi padam dan duke danda pinian anda eviction man claim ase lakin BJP government ke lake da PGR no ke claim ayelo lakin nikan suri lei ho ka claim delo ha RSS atum aveda India lo aveda nikti da ke eviction claim delo atima RSS tu makimang masiba Hindu Rashtra lo kente Hindu Rashtra bolte Hindu kai pan eviction dia kai bang claim gelo lagi tum cepat lutu nang gelo kita non idum kar ke long ora tum ke non ta tuliram romhan kan india lam se hok tin gelo bukulia long le 90% eviction elo non 10% elo eviction itu hala 90% ke eviction along le penabna tu lang tha kadang non ko mamasi ki doma bangkoan mo dak pen ke cetrek lang tha
Lapende PGR Kiruni longga Prabjin Mikre Open Eviction Bobusina Kumajati. Eviction se ta ala bank do public office do ada public school do ada government school ala ibu ka pan ho bang claiming. Sita council ke eviction la metang hem chipti noi bando di mana. Tuliram longhang nang metang government school chipti dam boy bando itu pang ni ma. Kali ke di kali idum ka eviction ke illegal encroacher tu longhang. Tuliram longhang ka eviction ni ke ilongle. Itu non poisa chutro boma bank longle. Itu ma ICDS office halai hui ke lage government public office lo public funded office lo nangli nili ini tum ke dam nahi office lo hala so office bang ke free hala illegal tum hada ke court claim e kom chen hala pan ke tum modang hai ke lasi lai hui alam te tum rat kan clear na non il tum ka tu oi chini lo ta rat tum chini ne rat tum gama thake 8000 bigha long le PGR long eviction lo tang pe 10,434 square kilometer along Lake Job Low si Matan. Lason nali reality. Paragraph 2 subparagraph 7 autonomous state ke long lo bro tangte PGR along Lake Emekli lam das lagi tamne. Kali magala. Lason lang tung rak kembali heglo tangte ilum party intang kring dan kem. Tadi itu menghailang tang itu tangte PGR si lagi bahari ICU lo kan long si. PGR isu si autonomous state in kop itu. Paragraph 2 subparagraph 7 ta PGR itu in kop. Kali mangala. Lastolan itu antek na. Lapenona statement celar mon lo la tumdi. Nikai si anju che poto ta anju pak chengel lo. Kali mangala. Di lason nak taksi icheng ko ke PGR isu budis. Non ke PGR isu le la. Trading license है जब उनसे देख उदाहरण इस जब कोने लो बिल्कुल भी PSLC में ऐसे संभव kalau dah जब कोने tu lason dah taksi lem pata anak जब कोने लो lasinon ultimately ke plan tu bangke PGR ku bangke songwe pola itu cukup bom lilo a PGR masih asong menciret lo itu mana puro songwe bukan di songwe itu ke bukan di sida PGR buke isi beras ason beras tu macam song nang ali kapre ka song jok por tu si non ke asong tu macam pelangan tapi itu make macam cap je lagi tabang akan claim ke PGR ke isi song tu semua lo a president secretary bahadak cipakan